Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Geli tamaşavan-ı meyheja ve mkhir ve selamet hatin ve bernama me ya Kurdi. Xuda hazbike işef emwe emi qasi penci dakikid ve bernamey da behevra biminin. Dîsa vaka hergaf hevalê me gelek qîmetdar bi merane yek jê birakê Abdülatif mamostê me ye em dikarin bibêjin di Rîsaleyê Nûr da hafizê me ye. Hem bi zimanê Kurdî hem bi zimanê Tirkî gelek xweş xeber dide. Ê di doya hevalê me Mele Eskerî, Mele Eskerî hevalê min ê medresê ye. Ez û wî ji qedîmê zaman da hevalê hevin. Ez dikarin bibêjin em hevalê hevê gedetiyê bûn, em zarok bûn, hevalê hev bûn, me bi hev re dixwendin. Ew jî îro misafirê me ye. Xuda hez bike îşev behsa mi'racê, fîkiyê mi'racê, heqîqetê mi'racê, sir û esrarê mi'racê. Ez ê ji van mêvanê me yê şêrînê qîmetdar bipirsim û xuda hez bike em ê ji Rîsaleyê Nûr bixwînin, ji teva şevanê xwe hêjara îzah bikin. Di ro şûn da şeva cumartesiyê, şeva mi'racê ye. Şeva mi'racê ji alama İslamê re mübarek be. Xuda bike vesîla saadeta hem dünya hem ahireti. İnşallah bi xêra van leyalê mübareke, bi xêra van dersê xweş, bi xêra van heqîqetê mezin di Tirkiyeyê em sağ bimînin gelek tiştê xweş û şêrîn em ê di hayata xwe di jiyana xwe müşahede bikin. Mihîmî wî ew e ku em piçekî hêşyar bin li ser dîn, li ser İslamiyetê guhdar bin. Belê bi nesa Qur'anê mi'raca Pêxember aleyhissalatu vesselam, İsraa Pêxember aleyhissalatu vesselam sabit e. Yani ji Mekka Mükerrem çiye Mescidul Aqsa'yê. Subhanellezî esra bi abdihi leylen minel mescidil aqsa minel mescidil harami ilel mescidil aqsa ellezî barekna havlehu. Yani bi nesa Qur'anê ji Mekka Mükerrem hatta Mescidul Aqsa'yê di şevekî da Pêxember aleyhissalatu vesselam çiye giştiye wî mekanê mükerrem li wê derê bi enbiyaya ra biye heval, li wê derê biye îmam û pêxembera daye pey. Ji wê derê jî li boraqê siwar biye li binê nezareta Cebraîlê Emîn da ve melaîketê muhterem da hatta asîmanê ewîl, asîmanê di doya tamamê tabaqatê asîmana derbas kiriye çiye giştiye makamê Qewseyna. Yani giştiye makamê wisa ku Cebraîlê Emîn ji wî pêda neçiye. Maşallah ji beşer re şerefekî pir mezin û qedr û qîmetekî pir mezin hemd û sena ji Xweda re ku em ümmeta vî Resûlê zî şe'nin û Xweda em nelayîq bûn jî Xweda vê nimetê kiriye nesîbê me. Ez ê ewil biftilim ser birakê Abdülatif ez ê bipirsim ka gelo di heqê vê mi'racê da hissiyatî wî çi ne, çi dibêje Xwedayê Teala vê nimetê di nava tamamê enbiyaya da kiriye nesîbê Resûlê Ekrem aleyhissalatu vesselam maqamek gelek bilind e, şerefek gelek mezin e, bi xêra wê şerefê em jî para xwe digirin. Birakê Abdülatif kerem ke tê tişkî bibêjî tijî hinekî sohbet ke. Li ser mi'racê Hazreti Üstad malûm ete li sözlerê da mebhesekî wisa xweşik yas kiriye. O ev dersa ku Üstad li ser mi'racê çêkiriye di alema İslamê da hakikaten keşvekî wisa maneviye o sirrekî wisa azîm jî Xwedê jê razî be îzah kiriye. Ji ber ku wê meriv Rîsaleyê Nûr dixwîne di Rîsaleyê Nûr da miraca hakikaten miracı çiye, lüzuma miracı çiye, o fekiye miracı çine ve Hazreti Peygamber çava çüye, çava hatiye, mercubana gerek çava fahmike dersek bize hoşik Hazreti Üstad maşallah çekiriye o sözlere dahi evyaheye. Da alema İslamiyet'da ser miracı 1400 sale ser miracı piçike ki evke yani şüpheye bir şekli hinki mesela alemi mazın da bejin Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bir ruhe xudşiye yani bir cismu ruhe xu akle van fazla zede
fam nekirne yani. Hazreti Üstad ser viajı per hakikati usa hoşikji dibêje. Yani kudreta Xwedê mezin e, o kudreta Xwedê ku mezin e, kare ku ruhî wî jî, cismî wî jî di neqlekî da ji erdê hetanê erşê xwe, heta qab-ı qewseynê kare bibe wê derê û bi ehadiyeta xwe kare wî têxe muxatabê xwe bi wî şeklî jî kiriye. Ol ser miracê ku çima nebiye nasîbê wan peygamberê dinê û sadece biye nasîbê Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ev jî meznandiya Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam e. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ku ji Mescid-i Haramê bi nasa ayetê gusa dibêje ku hatiye Mescid-i Aksa'yê bi şev seyahatekî kiriye. Ji wê de jî tevvek 124,000 peygamber li wê derbûne û Hazreti Peygamber ji wan re îmamtiyê kiriye. Bi vî şeklî jî biye warisê wan, warisê dînê wan, tevvek hakikatê dînê wan de Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam de dînê Hazreti Peygamber aleyhisselam da hatine berehev. Ji ber vî biye warisê wan û hakikatê wan tevvek jî di şexsî wî da dînê wî da jî top bûne. O çıkad Hazreti Üstad usa izah ke. Çıkad navê Xwedê hene mesela em bibêjin 1001 navê Xwedê hene. O navawan da jî not û nêher o Esma-i Hüsnayî wî hene. O navawan Esma-i Hüsna da hingi ismi azam ku em dibêjin hene. Mesela li gora Hazreti İmam Ali radıyallahu an ku dibe ferdun hayyun qayyumun hakemun adlun kuddus. O purji ismi navê wî dinê jî hene. Hazreti Üstad dibêje çıkad navê Xwedê hene. O van navê Xwedê tevvekî ruhê Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam da bi dereceki azami, bi dereceki mezin diye de tecelli buye. Ji ber ku tecelli biye mirac ji ber wî biye nasîbê Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam. Mesela em bibêjin Hazreti Musa aleyhisselam bi navê Xwedê mütekellim ünvanê ku wî navî tê da bi azami olarak tecelli biye. Em bibêjin Hazreti İsa aleyhisselam navê Xwedê heye Qadir navê heye. Hazreti İsa da ew bi azamî tecelli gîbsa çeviye ama wan navê Xwedê kîja peygamber mezherî kîja navî bûne. Tevvekî ewan nava tevvek de Hazreti Peygamber da bi neqlekî da bi azamî derecekî da tecelli bûne. Ji ber wê sêda Hazreti Üstad wextê izah dike hakikata miracê çi ye? Hakikati miracê ev e. Ku Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam de tevvek tabakayê semada semavatê da ku gerriyaye o de her tabakekî da jî peygamber kî heye o bu wan ra mükaleme kiriye dibe ev ya işaret e ku Xwedê çıka faziletî kemalatê daye wan peygamberê pêşiya Hazreti Peygamber tevvekî ewan kemalata tevvekî bi neqlekî daye Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yani ji ber wê yani ev ya meznantiya Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam e ku mirac biye nasîbî wî. İzahatekî wisa xweşik dike Üstad min awqas Xwedê şerazî bê gelekî serê miracê beyan kir ku Resûlî Ekrem aleyhissalatu vesselam tamamê esmayê Xweda bi xêra miracê jê ra tecellî kirine. Tamamê wan esma derecatê wanê mezin fehm kiriye. Lê belê ez dixwazî hêna neftilî me ser birakê me li Eskerî ez wek li ser vê xeberdana te xweşik haşiyekî wisa ez jî bibêjim hata qelbê min te gelek xweş got meqamekî gelek bilind bû û ji tu pêxemberekî ra nebiye nesîbê kesê nebiye para kesê ji pêxembera aleyhissalatu vesselam biye nesîb biye para wî ez li ser vîya bibêjim gelek temaşavanê hêja li me godarî dikin ez bawer dikim dilê wan jî bişewîte dilê me xwe jî gelek şewîtiye li ser vê meselê. Resûlî Ekrem aleyhissalatu vesselam di Meka Mukerrem da biye pêxember. Hêna dizikê diya xwe daye bavê xwe hinda dike yetîm dimîne. Dawiyê hema dimîne çend salekî zarûke hêna biçûçike diya wî rehmet dike ji şefqeta diya xwe jî mehrûm dimîne. Yani pêxemberê me aleyhissalatu vesselam di hayata xwe de gelek belengazî bêkesî dîtiye li gora zahirê hal. Îja ketiye binê riyaseta biye ketiye binê riyaseta Ebu Talib. Mirdekî di binê riyaseta Ebu Talib da maye. Heta ku biye pêxember di esnayê pêxemberiyê da pirê wî Hazreti Xedîce alîkarîkî mezin kiriye ji pêxembera aleyhissalatu vesselam û Ebu Talib gelek xizmet kiriye ji pêxembera aleyhissalatu vesselam. Yani di hayata xwe ya Mekê da pêxemberê me qûwetekî mezin ji Hazreti Xedîce û ji Hazreti Ebu Talib girtiye. Ne dîştin ku vana heta dikaribû ne dîştin ku
kafir zede eziyet û cefayê bidin Pêxember aleyhissalatu vesselam û bidin Müslümana. Lêbelê Ebu Talib rahmet dike û Hezretî Xedîce jî rahmet dike dere. Vana tamam derin alema beqayê. Pêxember aleyhissalatu vesselam miqdar ki weka kulgora zarê hal bêxwedî dimîne. Kafir viya dikin fırsat zêde hêrêjê ser Pêxember dikin aleyhissalatu vesselam. Gelek sahabî mecbûr dimînin hicret dikin. Memleket terk dikin. Hinkî derin Habeşistan, hinkî derin Taifê, hinkî derin her yekê derin cikî da Mekke terk dikin. Yani hatta kafirê Mekke top dibin bi zimanê Tirkî ku dibin ambargo datînin ser Pêxember aleyhissalatu vesselam ol ser Müslümana. Dibe kes qîzê xwe nedin wan, kes bi wana ticaret nekin. Wê çaxê sahabiyê kîran perîşan dimînin. Xwarin tune bixwin. Dibên rîwayet heye ku pelê dara dixwin. Yani hema hindik dimînin ku li wê rih bidin. Pêxember aleyhissalatu vesselam li vir gelek eziyet û cefayê di vî halê da dibîne. Diçe mala xalê xwe li Taîfê ne. Dibe belkî ez quvvetekî ji wan bigirim ji bo xatirê ku ez li vir wê desteka ku mij Hezretî Xedîce hinda kir, ji Ebu Talib hinda kir, ez mala xalê xwe bigirim. Me'al esef gava diçe wê derê li wê jî mala min ê Pêxember aleyhissalatu vesselam gelek eziyet û cefa dikişîne. Bi kevira dixwazin berdirê. Pêxember aleyhissalatu vesselam destê xwe hiltîne bi dergahê îlahî. Dibe Rebbî ez nizanim. Qey gelo tu ji min atsî. Gelo tu dixwazî ku tu mij dergahê xwe terd bikî yanî. Pêxember aleyhissalatu vesselam bi xweda ve gelek zarîn dike. Destê xwe davê dergahî wî. Di wî halê da şefqet û merhemeta xweda di heqê Pêxember da aleyhissalatu vesselam dikeve hereketê. Ew heta Pêxember aleyhissalatu vesselam gava ji Taîfê vedgere nikare têkeve Mekkê. Têkeve Mekkê ê wî bikujin. Mecbûr dimîne xwe îltîca dike bi malekî ve bi malekî însanê wê derê ve dikeve binê hîmaya wan ji bo xatirê ku Muhammed aleyhissalatu vesselam nekujin zêde zirarê nedinekê. Di wê esnayê da di vê îzdirab û derd û kulê da Pêxember aleyhissalatu vesselam ewsel navê wî daniye senetül huzn. Sala derd û kulê Pêxember bî aleyhissalatu vesselam xweda di vî halê da Hebîbê xwe gava dibîne zelîl, feqîr, bêçare, perîşan bi lütf û ihsana xwe şevekî bi şeva Mi'racê da ji nava Mekkê di nava çend deqeyê da wî dikişîne dergahê xwe, dikişîne huzûra xwe di nava Pêxember de aleyhissalatu vesselam û di nava xweda da sohbet û mukalemekî mezin derbas dibe. Avan meqamê ku te got, avan esmaê xwedayê ku te îzah kir, te got wan tecelliyata tev di Pêxember de aleyhissalatu vesselam zahir bûne, maşallah piştê vê felaket û helaketê ni'metekî mezin xweda da Hebîbê xwe. Hamd û sena ji xweda ra ew ê eziyet û cefayê bû ni'met û ihsan em jî îro fîkiyê wê Mi'racê fîkiyê wî di nava xwe da em parê dikin. Yani Seyda mesela mucize Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam pırın. Yani takriben mesela ehli tahkik alemi mazın dibêjin nêzî hezar hebîne. Fakat herhalde mucize en mazın destê Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam da yek ev Kur'an'ı en mezin şu Hazreti Üstad Cevsad dibêje. O yek jî ev Mi'raca yani Mi'rac muciza Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'a en mazne. Yani evana çine yani mana mucize çiye Xwedê van mucizat daye destê Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Üstad hoşik izah ked be Mi'rac dibe mucize ev ku Xwedê wî tasdîq dike yani dibe ya mebûsê min e ya elçiyê min e ya abdê min e ya mü vazife daye wî. Yani ez ji bo wî qanûnê xwe qaîdê xwe ez degiş dikim. Dibe mesela em bibêjin ki kanûnê Xwedê hene dünyada müstemirrin yani daimîne yani degiş nabin naguhrun yani. Fakat Xwedê ji bo xatirê Peygambera wan degiş dike çawa mesela em bibêjin daş di ciyê xwe da seknandiye bi tişkî evê darê merin nikare ji wê derê bibe cîgîdinê. Fakat Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam gazî darêke evê darê hatiye ve Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ve gotiye Esselamu aleyküm ya Resulallah. Hakeza
en bir mesela hayvana dise selama da Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam de pecivi da her peci gibi o çeşme ki av cihatine yani avana takriben neze hazar hab mucize deste Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da zuhur buna o avanajı delilin o mirajı xod delile ku Hazreti Peygamber meb'use Xodeye o binave Xode hareket dike ve hakikat destivi dane avana tedvekiş Xode hatine o meb'use yani elçiye yani jübervi demek ki tebvek ümmet jüban muciza tabi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demek van dinabı van mucize da en mucize mazıcı diyse mi'race ku Xode cismi ve ruhi ve bilend kiriye hatta ne huzura xo bir şeklici merv maznanti Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir şeklici zane ve mucize kutagot teskik istabiramın gelek hoş bu mucize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam didone Hazreti Üstad kitaba xuya lamaat edadı bi bimji gelek şerin hatiye yani mucize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dahabın ilkut keve berçavime yekje nişani beşer daye yekje nişani melaiket daye Xuda yani şaka kameri kuhiv biye dışak dçiye Ebu Kubeyse da evya mucize kiye Xuda برای طبقات بشر دایه برای نوع بشر دایه فقط شوا معراجه او معجزه کیه ج بشر زدتر به ملائکت و علاقه داره معلومه ویا ملائکت وقتی که احتراز کرنه وکا احتراز نکرنه لبلی خبردان آوان سوال تکنج حکمت خدا لبلی هنکی سوال آوان سرت بشکیوسا كسا عشق جداندية يعني يا ربي أفيا إخواني برجينا أم ملائكة تنا أم شافوا بروش ترى تسبيحتكم كما تمناكي خليفة كما تبياتكي خداي تعالى هنري نوع بني آدم بشر براي ملائكة ذا بي إني أعلم ما لا تعلمون تشتكوا أزانم والنزانم شفا معراجي بني هافالتيا جبرائيل أمين ذا بيغمبر عليه الصلاة والسلام تمام طبقات آسيمانا دا قرية چیه گشتی مقام کی وسا سرکدار تمام ملائکت کو جبرائیل امینه جپارمایه در باس قاب قوسین بیه یعنی خدا هنر حبیب خو رسول خو برای تمام ملائکت دایه بچه برای وان دایه به معراج تفهم کنی معراج معجزه کیه به ملائکت و علاقه داره چوا کو هیو به بنی آدم و علاقه داره من ویاد رساله اینو دا وقت دی به من گلک خوشات دخوازی به ایزنا و به براکی عبداللطیف ام وگرن سر براکی خود ملا عسکری اوجی برادوی مسئله دا جمره هنه کی ببیجد حق معراج دا که گلو دبری کوی دا چه خزینه هنه چه نور و انوار هنه براج تماشاوان مهجارا هنه کی ایزح که بله از اوا بینم زمان şimdi Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem مرف چقدر قدر زمان خو مالا خو دوست و احباب خو اطراف خو به حیات تاوی و بده صرف کردن جبوی که مرف هیم بکه و جبوی که مرف سنت تاوی هیم بکه دیسا هندکه نپره البته که جبونا خاطری وی دنیا هاتیا چکرن و محبوبه که مطلقه لباره به عزته مرف چقدر قدر حكاية حال وأحوال وأقوال وأفعال زانبة أو قص قدر جمرورة فايدة ليه. بله. أتخذوا في عرض بكم ده 6 سال ياخدها 5 سال وقتها كل مالا حليمة سعدية بيه روكي ببري خويا شيرا لباش ديوارا لبر حيوان بونه أو بري ويا شير مزدك كدحة بجلس بي هاتن وآفتن عرضة عمليات كر. بقى نورمال بعمليات. اوی لاو که پشت که وی عملیات کن دیسا دست خودت دن دیسا رسول الله بوی ثابتیا خو صلی الله علیه و سلم راد به پیات تن ماله جدیا خو حلیمه سعدیه راد به حال و حکایه اوه ده بجل وان سپی هاتن بوی رنگی اوی بره من عملیات کرد همه حلیمه سعدیه راد به و وی دگره دادیا وی تینه مکه مکرمه تسلیم مال دیایت که دبه ساخ سلیم و التسلیم وتکم ایش من قدیا و چاقی قاعده بو اصول بو عرف و عادت بو به اجرت karşılığı herkesi sabiye xo da ya da emin pireke ki muteberak güvenilir bu da karşı menfaat ve ücret ki da
ve çağı diya Halime Sadiye jî Hazreti Peygamber hani bu. Bu yavay sağ selim teslim kir. Şimdi dişeva mi'rac da rivayet ki diya dmala Ummu Hane edaviye piraka Ebu Talib. Rivayet adına diye eğer şayet lüve beji pişti vi hatiye ber divarı Kabe Hazreti Peygamber xudreş kiriye dina ve xev şiariye da. Dahab melekatne ve evvela ameliyat kirne testeki eva jizir ve yakutu tişteki pır delal kalbi ve mübarek derxisine xılsına andire testi o cerrahi ameliyat ki pişti küpe dinkirne disa kapatmıştkin kalbi yutkin jivi peyda henavi suare borak etkin dibin Kuds-i Şerif mecmu'i enbiya ciye mekanı enbiya o peygambera aleyhissalatu vesselam. Yani ev de ifade kırın ki pişti ki Hazreti Peygamber hara kabu kavseyni pişti kubra be izzeti ra efendim jüriyeta vira müşerref be ve şerefi ra nail be lazım ki evi kalbi ve mübarek vere seviye ki kujve ditine ra sıfatı haistiye zaft bike ve bıstine. Yani tişteki eva marif karab beje. Yani dicara hayata huda cerrahi ameliyat darbast bike. Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam o viyajı ez bebejim dibin ki rivayette de Hazreti Musa Turu Seyna'ya gutti ya Rabbi ditna tetxazım de ev heye Xuda Celle ve Ala gutiye tını kari ben bibini eğer tubini eva Musa biye kelimullah İsa biye ruhullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Peygamber de tamamı peygambere da de nava tamamı nesla Ebul Beşer Adem aleyhisselam da evtene dve dünya fani da geçtiği bir makamı ki 70.000 perde arkasında esma ve sıfat arkasında ki Üstad-ı Medbeje Cemal Rabbi Alemi ditiye Seyda Hanid Beje bıçağı ve serexu Xode ditjar. Evya İtikad ahli sünnet ve cemaat. Evet yani mevya ve kanaat kiriye, itikad kiriye em via şxada xud xazin kurser ve akida selim ve sağlam ji em harın alem adı. Alem uyali. Eva dünya xazin via arz bikim. Tu peygamber ki bi sıfatı meleket melaikiyet yetiya Cebrail aleyhisselam Cebrail leditiye. Ama evi tişte haneş peygambera müyesser biye. Dihira dağıya da vakta kuvahi hatiye careki sıfatı Hazreti Cebrail lisser sıfatı viye hakiki. Ku rivayet eve şasat hapar u bas ki dibe tamamı meşriki eva girt zaft kir. Dibe ve çağı car kidi. Car ki jilba sidretül muntahay disa jiditina Hazreti Cebrail'la lisser hali viye hakiki. Lisser sıfatı viye vakî disa Hazreti Cebrail di aleyhisselam. Ama evi ikramahane, evi lütfahane, evi ihsanane jgeynevi disa tamamı peygamber ara jekera kudjirat gotin namusa ekber jekera disa hasıl nebiye. Yani jiboy ku çiye mi'racı hatiye seresbi dve düşünce dabiye. Acaba etraf rabbi bejim zaten bere jive risaletu tebliğa min nefret kirin. Ez bejim çava karşılamış bikin. Çava bibine. Vakta ku go Ebu Cehil şo van sanadi de Kureyşiye hinki Kenyan hinki hanaka kirin. Go ija nema evi tiştihane yetimi Ebu Talib'a ve te meydane. Rastı Hazreti Ebu Bekir hatın gotun hikaye ki eva havalet edbeje. Ebu Bekir Sadık hena ve çağı sıfatı sıddıkiyete nasandı bu. Go eğer kuvi gotbe hena minüne diti az kabulüm. Ebu Sadık da alema İslam'da da suhufe tariha tamamı dini İslam'da Ebu Bekir Sadık bu Sadık o Ebu Cehilci bu bave cehle o sıddıkiyete Ebu Bekir ila yevmil kıyame devam ki. Yani mela askeri min jve gotuna te gelek xoş fahm kir te tişki xoş izah kir ku yani inki insan hene mi'raca peygamber aleyhissalatu vesselam inkar tkın ka çava vi zatê karibiyet asimana da aqwa here û here bigije huzura Xweda ka çava gelo dikare Xweda bi çavê serê xwe bidîne feqet maşallah tiştekî gelek xweş got peygamber aleyhissalatu vesselam di cara heta hinkî jê behsa çar cara dikin hinkî îmam dibin ku
عملیات جراحیه پیغمبر علیه الصلاة والسلام درباز کریه خدا يعني بدنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جسدی وی جمعراج را و جوی عالم بقای را مهیا کریه تیدا تصرف کریه وی چند جلاش عملیاتی را درباز کریه يعني جبر ویه که پیغمبر علیه الصلاة والسلام به امر خدا جوان مقام را حاضر بیه خدا وی مهیا کریه و خدا قادره وساوی حاضر کریه و وی ودا بریه گله خوشه بله بله اتخازم جوان چند فرد سیدا لوادرا قیدلینه بنفسینم بله برا تماشاوان می هجاجی گوداری بکن بله دبی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت رسالت بله اوی مکتب و مدرسه ویا ای کتی دا خواندنه میرک صحابی لبر چوله لبر پز دیه هاتیه دو صحبت ویا مبارک تامایه جا عالم خویا بشریه نزانیه او در باس حقیقت بیه صحابی جکیتلکی را بیه معلم بیه مدرس بله حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول برقی حسن سرمت سيدات بجا بله نورك بيا معنى يا محمد بله او نور بأمر عالم الغيب كخدايا بأمر خدا بو منشأ فيض عالم غيب بله يعني عالم غيبه هات ميدان پیدا بوناوي جبونا خاطري بنوري بله هجا نزمين نأف سما بو او سرور جملة انبياء بو خلقا فلكان جبوي ويرابو سجداء ملكان جبوي ويرابو بله او رحمت جمله عالمین بو آدم دمیان ما و تیم بو او پنجره جمال باری شمسا فلکا دل دتاری ایجا ناخوند سبق بله ناخوند نخوندیه بله یعنی خوندن لی درباس نبیه امیه یا حضرت پیغمبر بله ناخوند سبق مدرسه عام تبو کو خواندوانی لی درباس نبیه دیسا جعامه جه تمام انسان لغیره بو مدرسه مطلق به مال و منال و صاحب انعام عیسی دما دخند انجیل بحثاوی ذکر به وحی و تنزیل گو مجد ددم رسول امجد ده پاشه مبه بناو احمد ای پادشاه بلند سایه سیداد بجه مخاطب حضرت پیغمبره یا او پادشاه که تخت تا بلند و مزنه یا رسول ساکن مدینه منور صلی الله علیه و سلم خورشید فلک نشینو سایه ته ده رونشتی ده نوا شیرینتیا فلک دا تفنا روژی تفلک دا تفلک دا او رونشتی تفلک رونیت کی نعطي تبع علم من محاله لورا چما محاله ام نکارن یا رسول الله توصف کن چونکی مداح جبویتا زلجلاله خدا جار کی وصفته کریه اویتن کافیه ایجا ده حق معراج حضرت پیغمبر دا سفر دایدسا ای واسطه ای وجود کونی لولاك لما خلقت الافلاك جو معنی درته معلومه شایسته قرب قوسین تلاقي كتجيشتي قربت نزكية قاب قوسين يعني او قاب قوسين كتجيشتي انجح دا عالم دنيا دا دنوا تمامي زريات حضرت آدم دا اوه نزكبوني انجح لائقته يا رسول الله سيرا فلكان لنك تقافك قافك شو هات حتى دبيكو هاتيه هنا جيه كجيه تشيه بني اوكاوي هنا اوا نرميتي و گرميتي كي تدابيه فخرا ملكان جتا سلاوك اي پادشاه سرير لولاك رابه هرا آسمان چالك حاضر جترا براق و رفرف شاطر بترا فريشت رفرف فريشت ملكن بله ايجا پشته كو اوايه مرو مزت که سبحان الله دوی عالم دنیای دا هر کس وقتا که لمیجه کیوی خصلت کیوی تشکیوی خوش که زوختایی که ایلا دخوازه حضرت پیغمبر شو الحمدلله حضرت رسالت جو تمامی بشریت را افندم سلطان و مظلوم مبلغه هر کس دخوازه که خوبگی جینه نزیکی و مرکز نورانی بده بده جکوالا یا سیدم یا مب سید را افندم باو کال مب سید را افالتی کرنه شما چمکی اوان سیدا جی طور نوی پیغمبرینه صلی الله علیه و سلم سیداد عقیده خدا دیسا دوام دکه عفو بکی دبه سردفتر جمله عالم اوه
بله الله أكبر سردست جملة عالم أوه سر دفتر جملة عالم أوه نبوة خو مكتوبة خاتم أوه دبي دا آلي ناف ملوية تشبه دا دبي نورا نبوته هبو روايات كي دبي لا إله إلا الله نفسان دبو روايات كي دبي محمد رسول الله نفسان دبو دبي فنا هيك بو جارنا أوا بلند بو مزند بو أوه مهره جارنا جي أوا باند بو وكماني دبو يعني أو خاتم الأنبياء خاتم الأنبياء أبله براق ديجل رفرفه دست بدست بأمر خدا أو بري پیش دست دو جارم بچهوان جمال خودید سيدا فياجي اواد بجا خدا علم جل جلاله مج شفاعتوي آمين وتمام أهل باورية وأهل توحيد وأهل قبلة شفاعتوي دمحشرة كبرى دا خدا جل جلاله من هذا محروم به ذكره آمين باوركي من عسكري ولو كبر جناهكارن فقد هذي ما رحمة رب العالمية ودوليسيل مدد ما وديسا أميدا ما شفاعة حبيب الله شجلك إيفان شعر وأشعار خوي خشكي شيرين خل عشقي مجيكر باوركي أجهزة تمكين تجئيش أحمد خالد حقي وسف بيخنبر دا عليه الصلاة والسلام قالقو شرح فقري مجي هنا أجي حزتي أستاذ دبعصا بيخنبر عليه الصلاة والسلام دا وين نورا ويقابا تجليب كا قطحية مر البرخ نكاره بقرأ مرف شقا أجر كو نزلك خوش بده سر كومري يعني كومر رنگي وي دغهره اگر كدسي خو بده سر كفر دبزير دكا كلام كليجا ازيجي جلمعات حضرتي استاذ ايرو عملت كفر مقام عشقي اجي كان كلمه ببجم دبي كلامي استاذه ما شاء الله من قلبان دي كردي اجي بجم دبي هناك فتره بدربك دقرين قدر وقيمتك هناك درنگ دمينن حتى وقت ومدتك تبعتي انسان جي وكا هردو قسمانه شروطه ونيكن تبعي وانجه جدانه هناك جوان تدريجا دقرن روحك إيماني هناك زوك باروتي لبنارك نوراني جارنا بيك نزرك كومر دبا الماسك كفر دبا زيركي بخيرا يك تماسك قالك جرا فجأة يك نزرك بيخنبر جاهلكي بدوي كر عارفه منور قرمزينك دخازي اشتا مثالي حالي عمري بري حالي بشتي إسلامي عمر عول دندكه نمالك قيمة داره اما بشتي إسلامي چه دارك ميوداره ويه متى پیغمبر ويه نظر احمدي دست وحي دريش كر جزيرة العربي دالي سروي فترتا بونوا كومرا رش تأثيره وي زيده بو در حال بو الماس خوش عيني وكا باروتي اخلاقي وان سراسر آگر گرتن تقيان بون وك نورا مناور ما شاء الله نورا وان هي ناجي بچكي جوي نوري تريجي كي آفيتيه ما حتى قيامته ونوري بيل ببيل درباس دبا دره حمد وسناش خدارة يعني تفهم كرني ملا عسكري انبياء ببيجن اف رسول خدا كخدا دبي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يا محمد عليه الصلاة والسلام متى رحمة عالم راشان ليه يعني نك خدا في رسولك يا بلا سرمه جري ويدا ام جرى المشكن جري ويدا ام جرى هرن حجي اساس فان الميجا فان حجا فان عبادتها سبب الترقيات منه شو مروكي كو مكتبه خوينه دبا بروفيسور دبا عالم داويه ايكويدانا خواندن اوجوان مكتب را تشکر که دبی حمد و سناش خاطره از بخیر وانا بوم پروفسور نجم بونا فرق منو گاوان و گولگوانا اتنه بونا ایجا بخیر اوی خواندنه دبی پروفسور تفهم کرنه که بخیر المجه بخیر روجیه بخیر وی دینه بخیر وی قرآنه بشر جسیفت بشریت درد که دبی ملائکت حتی دناوا بشر دا محمد عليه الصلاة والسلام لسان نافو حساب تمام طبقات بشر ملائكة بول خدمت كاريوي خداش جنة خو خصوصي حيوانك براقك جرا شان قبل حبيب من لي سواري هندك ما بو جبرائيل اميجي بسر براقوي بقرا ما شاء الله درباس آسيمانا بيه تفهم كرني ام قال لسر رسالة احمدي عليه الصلاة والسلام قالك حمد وسنا بكن ام بيجن حمد وسنا اشترى يا ربي اف الميج اف عبادت اف دين نبلايه
belki nimete ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Hakikaci rahmete. Belki Abdelatif belki aşk taşı gürtbe. Hayal meştetine. Yaratıcı tişki becer. Rezana tu sedai mala askeri ve usab aşk dibezin. Estağfurullah. Bilmek kulbam hem yüz bir. Maşallah her düzey hem alimin hem maşallah ki damara aşkı ciddi dahiye. Fakat evet damarı dimda tene seda. Estağfirullah. Kardeşler Tecil ser peygamber kerim. Sedai mala askeri tecid tetki hoşik gom. Yani şahsiyete peygamber aleyhissalatu vesselam gerek merz bizanbe. Yani Hazreti Peygamber aleyhisselam yani du vasfiyo yani Ali gida beşere, Ali gida peygambere. Hazreti Üstad bir hoşik izat ke. Dibe mesela embi bejin teyreki kuj heke giderti. Mesela merv daima dibe ve heke şahsiyet aviya maddiye. Fakat şahsiyete manevi çiye. Cenab-ı ve heke teyreki derti o brenge, o hoşike, o ve hoşbuna ho le asimana kudfra merv dibine. Dibe vakti ki servi teyri merv haberda gerek daim merv lüve heke lüve ne nere yani mere jüye heke bere hubbi de ser asumana evi teyrici mere seyir bike ve çağı mere hakikateki hoşik ve çağı fahamt ke. Dibe Hazreti Peygamberci mesela şahsiyet daviya maddi heye çavaya mesela evjo kame nan khariye zevciye o ketiye harba ona hoşketiye o fakiriye ditiye şivaniye kiriye eviya abana ve mesela bir bejin çiye bazara hespeki kiriye deve kiriye büyük şekli. Fakat bir mesela şahsiyet aviye manevi çiye, şahsiyete manevi ci eve. Ku Hazreti Peygamber de miracı da benim şahsiyet aviye manevi hoşik fahamdike. Ku mesela en bir Hazreti Cebrail cil daviye hiştiye. Hazreti Cebrail hatiye ci ki gotiye ci ev nakıl peyda az nikarım büyali da varım. Ku ez benim büyali da az bir şevtun. Fakat Hazreti Peygamber jüve derci pejda çiye, o çiye biye muhatabı Xude. O Xude bir muhatabeti kabul kiriye. Yani jbervi demek ki yani Hazreti Peygamber şahsiyeteki yusa maneviye mazın perhe. Ko Hazreti Üstad miracı da hakikateki hoşik izat geldi. Ve Hazreti Peygamber nuravi, hakikatavi dibe hem dendiki kainateye hem ji fekiye kainateye. Dibe çava çelbe mesela fekiye kainat hem hoşik fahamdı. Mesela Hazreti 1024 Hazar peygamber ku hatine daviya vanda Hatemül Enbiya Hazreti Peygamber'e. O kadar ku miracı giren nasibi merv jüvici zanı ve zane ku peygamberi en mazıcı eve. Mesela Hazreti Üstad misal eküse hoşik dedi. Tabi mesela embecin dareki ku fekiydi de. Avula ve dare çiye, avula ve dare ve dendike. Evet dendike ku merv datine, jüve dendike dare giderdi, pişte ve dareci feki giderdi. Yani dehendire ve fekiye da dendik çibe avula ve dareci eve. Dibe jbervi mesela embecin peygamber ve ka şecere ka nuranine. Dinleri mesela fekiye en mazın, en şaşali, en hoşik Hazreti Peygamber'e. Demek ki de avula kainat edacı eve ku Hazreti Peygamber cüsad beyce. Xude evvel nura muhalk kiriye, jüve nura min ve kainatı çekiriye. Yani jbervi have kuttev seyda ve be aşk izah kir ku ejinna ve aşkı ve da hinki hindabum. O tişte kumzan bu cimhi ki bir kırsayda hinki teşemin. Yani dünya mesele dacı bu merv zane nura Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam demek ki vakat dendike kainateye o Xude jüve dendike ve kainatı halk giriye, çey giriye. Jübervi seydacı hoşik izah levlake lema halaktul eflak. Dedi mesele da seyda dersa miracı dacı Xude celazi ve Hazreti Üstad hoşik izah ge. Dibe çava mesela embi bejin katip ki kitabeki yusa hoşik çepke. Mesela dinava sahifeki ve kitabı da qasi set kitap mana hebe. Dinava satıreki ve da rezeki ve kitabı da vaka set sayfa mana hebe. O dinava kelime ki da harf nava kelime ki da qasi embi bejin set rez disa hakikat hebben. O nava harfeki da qasinza çıkas kelime mana hebben. Muhakkak evi zati evi muhazeku evi kitabahu muhatabeki hoşik bibine ve tercih bike mana ve kitabı dersavi zati bir de o ve zati ji dersavi kitabı insan Rabbi bece. Dibe aynen ve kitabı dibe ve kainatı
de her sayfa ki da qasi set kitap mana te dahne ovan mana çine ovan mana esma-i Xudene sıfat-ı Xudene şuunat-ı Xudene rıza Xudene yani Xude çi hizdike çi duhaze ku insan çavabın tevfek mana te dahne insan be hişe xu be akle xu be fikra xu mane kainat nizane ve kitabı fahamnake jibervi Xude bi mi'rac Hazreti Peygamber ani huzura xu mana tevfek ve kainata mazın derse Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam daye o Hazreti Peygamber zikriye muallime tevfek insana Müslümana o tevfek insanı Müslüman derse xu Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam o Hazreti Üstad Beyce dibe ki Hazreti Peygamber o peygamberi tine buna o peygambere dine tine buna insan evet seviye hayvanlardan bana ha davare ki ha insan ki evet ve seviyede buna ama o Hazreti Peygamber Mirac-ı Xude van hakikati mazın kriye desti van derse mazın nişanı vidaya evcu bir rehberi insana insancı bu vesile Hazreti Peygamber havette hoşik izahkir fakat insana ki her mektebi jüve mektebe hukuka dine ve profesör insan bir dersa bir talime Hazreti Peygamber hatiye seviye ki usa hoşik o lugora rıza Xude hatiye seviye ka hoşik o Xude ji insanı usaji hizd o cennete huji bu insanı usaji çe giriye o vaad giriye yani jiber bir hakikata miracı pür mühime pürji şerine o seyda lisel miracı üstad hoşik tiştedi necid bece çavat zanim emmi bejin mesela hakim ki hebe sultan ki hebe o mevane ki veya emmi bejin elçi gibi hebe çava emmi bejin tebbeki mülke Xuda saltanata Xuda işe Xuda daire Xuda hoşik digerine davi ve gazi ütket yine huzura xu o huzura Xuda maznantiya xu nişanevi zatiydi de o vi zati bike meb'us daviye vazife ki devi dibe aynı vekabiya Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam yani esma-i Xude sıfat-ı Xude tevvek alemi da tecelli ki Xude de tevvek mülk-i Xuda de saltanat-ı Xuda Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam de tevveki tabakayı ardu semaya da hoşik gerant dibe derda maznantiya xu saltanata xu şuunata xu şefkatu merhameta xu nişanı Hazreti Peygamber da o daviye ani huzura xu o rütbeki mazınji disa şan nava insan yani jibervi merib hakikata miracı o hikmeti miracı zanıbe bir şekli merib maznantiya Hazreti Peygamber ji fahamdike o merib peygamberiya uji fahamdike o uji Xude çi hakikata aniye merib karşı uji ve amenna ve seddaqna merib mani fahamneke bir çıkıyorsan noksani çelbe yani imana merib ser Hazreti Peygamber aleyhisselam Pişki kem çelbe kem çelbe tuhazi em belki vakti me pırnemine em zedel ser miracı zeden karın bejin lebeli Peygamber aleyhissalatu vesselam çu miracı bisifeti velayeti çu bisifeti risaleti hatta khari tamamı alama mülkü melekuti tamaşakir olumeci hediye kir yani ica em bebejin Hazreti Üstad be belki 500 حب فيكية معراجي هنا لبالي از بعصا تمامي وي 500 حب فيكية ناكم از بعصا 5 حبات تاني بكم إجا تخوازي أم هما وصاب قايدكي عجلي زو أمنكي بعصا فان فيكية كو يعني قالوا بزماني تركي كتبين هاوانتاجا ما تشبو پیغمبر عليه الصلاة والسلام چيه معراجي قالوا كرامت دا چيه قالوا فايدة مت دا چيه اف معراج كاراوي جوي رايه یا کار مجید تدا هیا کتبین فیکیوی نتیجاوی گلو حضرت استاد بعثا فیکیات که مال عسکری کلام که تخوازی هنا کل سرفه خبر بدن گلو لیسا مزکم بخوینه کلام بله yani تخوازی به کلمه بیجم معراجın semerati ve faidesi yani به کرمانجی آبی از بیجم به ترکی ویاد بیجه فیکی معراج او فایده معراج گلو چنه اوه نوا 500 حب فیکیوی هنه کی جه بگرن یک جه اوه که میوه کی جه رسول اکرم علیه الصلاة والسلام تمام حقیقت ارکان ایمان بچاو خودی تیه ملائکتا جنت آخرت حتی ذات زلجلال بچاو خودی تیه o jbeşera xazineti nureti ezeli ebedi wisa hediyeti mazın
haniye ku ve kainatı bixêra ve nûrê ji vê fanîtiyê ji vê perişanîtiyê derketiye biye sanat-ı ilahi biye mektubat-ı Rabbani. Tê femkirinê ku yani fîkîkî ji wan fîkiyê mi'racê bi erkan-ı îmanê ve û bi kainatê ve alaqedar e. Yani Belê. ez viya arz bikim. Belê. Mesela Üstad Risale-i Nur'da dibe necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Belê. Sehab suali pır önemli. Pir mühim min e. Yani insan sabavet dönemiye kadar bastı ki te buluğu, pişte Bəli. buluğu hatta ne kudümre bin bir türlü meşikkat, eziyet, zahmet, musibet, iş, elem tıkher ki doğru dürüst şunabine Belê. necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Belê. Ama livadara çıkacı maruf nerhat ve üstad ve dünyanın bu imtihanları geçicidir. Baki memleket ki heye em namzetun jvera elva misafirhaneye evi tiştihane bi mi'racı hakeme. Terkeve. Tê femkirinê meywe ewil erkan-ı îmanê bi çavê xwe dîtiye Xwedê elemet melâîketa tevşî daye. cennetê axiretê heta zatê Zülcelal dîtiye nûrekî hediye haniye bi xêra wê nûrê kainat ji halê xwe perîşan derkestiye biye sanat-ı ilahî biye mektubat-ı Rabbani. Ê di doya fîkiya di doya sanatkarê van mevcudata xwedanê kainatê Rabbil Alemin hakimê ezel û ebed ka gelo ji me çi dixwaze ji bo çi qayirk vego ji bo çi mehaniye vê dunyayê ev kainat vê fabrîqê vê makînê li dar xistiye gelo xweda gaya xweda niyeta xweda fikra xweda çi ye çi hasîlat ji vê hiltîne çi dibêje îja şeva mi'racê Peygamber aleyhissalatu vesselam merdiyat-ı Xuda ka rıza Xuda bi çi çêdibe ji cem Xuda haniye xistiye berîka xwe ji ümmetê ra jî teqdîm kiriye. Yani tê femkirinê ku yani rıza Xuda li ser çi çêdibe emrê Xuda çi ye nehya Xuda çi ye şeva mi'racê bi viya Xuda fermanê xwe mesela serî da li mêje hediye daye Peygamber aleyhissalatu vesselam Peygamber jî aleyhissalatu vesselam xistiye berîka xwe bi sîfetê rîsaletê berjêr hatiye û hediye kiriye daye ümmetê. Ev ye jî fîkiya di doya. Fîkiya sêya çi ye kilîta cennetê haniye. Bira jî ana min canat qalbê min da çêdibe ez vê xwazî ez biçûma Amerîka min Amerîka ji bidîta. Xwazî ez biçûma Ewropa hinkî memleketî min bidîta. Qey dîtina cennetê weka Amerîka û Ewropa ye. Ma pişkî merak di merda hebe merî bêje ji xêra Xwedê ra seyahetekî hebûna ez jî biçûma wê alemê tê femkirinê yek ji fîkiyê mi'racê ev e ku Peygamber aleyhissalatu vesselam çi ye kilîta axiretê haniye cennetê haniye bi çavê xwe jî wiya dîtiye hatiye salix daye ji ümmetê ra. Maşallah, barekallah. Yani emgere bi ruh û canê xwe ji mi'raca Peygamber aleyhissalatu vesselam destek bin. İja pirî ku alemekî gerîba xweş biye pirî ku tiştekî mezin biye ev ê saadeta ebedî cennet êdî Hazretî Peygamber bi çi rengî vesf bike acaba eshab-ı kiram ümmet ewa memnûn bibîne û ê berheşewan ra here êdî gotiye ne goya sehkiriye ne çava ditiye ne ser kalbe beşer xuturet. Mesela insan ki kor be küçükî de di hucrekî piçûçik da be o te wî der nexis ve derva o çerd û çava hafız be. Tu çiqa jera hayata dünyayê evan şekl û eşkal û saltenet û hayata kul ser riya erdê jiyan em dikin tu çiqa jera salix bidî jî ê rind fam neke. En iyîsî tu jera bibêjî ku ne çava ditiye ne goya sehkiriye ne jî xutureta wî ser kalbê beşer çebiye. Purî ku tiştekî xweş e Üstad dibe yani bi insanlığê çi biye ku vê xweşiya hane ji bo ku zeft bikin çima acele nakin. Bir herkes acele bike ji bo xatirê ku vê adaylığa xwe mühürlemiş bike, ispat bike, tespit bike bi destê bike. Fîkiyê çara cemala Xweda ye. Yani Xweda dîtiye o wê rêya dîtinê ji ümmeta xwe ra jî hazir kiriye bi îzna Xweda bi xêra wê mi'racê bi îzna Xweda em ê jî dîtina Xweda ê be nesîbê me jî bi hedîs û bi ayetê sabit e. Fîkiya çara Xweda vî însanê di kainatê da kiriye fîkîkî qîmetdar û ji
جوه کائنات را کریه عبدکی نازدار محبوب یعنی اف انسان فقیر عاجز پریشان که عاجز فقیر وقت هر دو عالی وی بریندار بن خدا وی بخیره و نور پیغمبر علیه الصلاة والسلام کر مخاطب خدا یعنی مینا که بجه کزیر بو وی کر میر یعنی دبی کزیر بو متکر میر یعنی عبدکی عاجز بو وی کر مخاطب خدا وی کر میوان خدا وی کر لایق دیتنا خدا یعنی خدا زانه من گاوا رساله امروز خوندیه كيف من برهات كاس خدا من انسان شكريه يعني بار سر تكليف دا سر ملوي جرا جو سر تباشي بوشنه تجبوي جي كدني را اداي جي امر من درنك يعني انسان بنور ايمان بلند به درت على الين وسا دبه بلي الحال ده امتني باشيا برنامه كلمه كي جيبجن امي بلي جمال الهي کو ديس حضرت پیغمبر علیه السلام بهجه çardı hive da çavun hive bine onu disa cemala Xuda aynı büyük şekli bine. Bale. O pişte ko ehli cenneti raine güçün cemala Xuda diyeten. Vakti tenin naba ayla xu malbata xud ve ayla on evan zor nasbika. O kasko ev hoşu bin o kasko ev nura on zede bu be. Seydal ser mirace de mektubat da Hazreti Üstad mucize ki Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam nakıldı ki büyük şekli. Bir vakti Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam kucu Mekke çu Mescid-i Aksa'yı tabi mesela Mirac dibece ve çağı van müşrike Kureyş'e ben kutu çuyu Mescid-i Aksa'yı ve çağı hele dibece çıkas pace Mescid-i Aksa'yı deriye ve çavanı keyfiyeta ve çavanın dizmala dibece kutu çuyu ve deri Hazreti Peygamber çuci ki merlu pace deriye ve keyfiyeta ve deri fazla dikkat nake yani Hazreti Peygamber aleyhisselam müsaade bece fekerettu kerben büyük şekli hadis dibece esper kerbim esper pe aciz bu min acizlik musad hayata xudaşi min nedit bu o dibe piştivi Xuda Teala dibe aynı vakit televizyon eki jumra bekir mütevveki keyfiyeti o Mescid-i Aksa'yı çehbun yani derivi pacivi ahvalivi min habu juan rago o dibe wan müşrik dibe denge hunaken hatta dibe Vakti ko esçum kervane ka ve buraya bu. Sibe ve saati da evvere. Dibe wan müşrika ben da ve kervane sekini. Dibe ko kervan takriben neyse saate ki deneng maya. Jibuna ko haberdana Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam rast deri. Dibe ehli keşku tahkik tebbek dibejin ro saate ki sekiniye. Yani jibervi Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam zateki usam mazine ko bu haberdana ki rast deri Xuda yani evvel roya desteklandın. Yani jiber bir Müslümanji elbette ki gerek mere bir zat-ı mazın tabi bike o tabi be o sünnet-i seniyye üçü be mere be tabi be. O Risale-i Nur'da Hazreti Üstad Usad bece ev Miraç vaka aynı vaka durube şaba kadri Leyletul Kadri peyda. Kıymeti zedeye be. Kıymete ka pır zede tedahiye o ve şeveda harfeki Kur'an'ı 20,000 Xuda xeyru bereketi didenmeri jibervi inşallah jaana kada eve şeva mirace jitebek Müslümanlara lisel xeyre be o Xuda ve vesile inşallah rahmetu bereketa xul ser Müslümana bişine inşallah amin jaana da şeva ve tebrik diken piroz diken inşallah geli tamaşavanı meheja xaberdana me belki naqdwan lebeli ematın paşa bername şeva mine xoş خدا حزبك حفظه پیشامه امیدی صبح رب مینه